Day Lionel Messi la ong ukaren Benzema ba long away nakibriw ban kong ban ay kublay nga bangala job e ka Ballon d'Or award bat ulan ju ay man sim shibun yang nga ban yo kambun ni ke paro nga ay kublay piparo ga besu tanan pan page nga ka channel sababan share like subscribe bat sa hadir kumjo ukaren Benzema ol ong kicing day jonga bat Lionel Messi kalong kabat ngaburom ya bat uru uburom nga udah nong lekai crowd tam haka football habaro kiliang ngasengut sisa ya barok ke bau lale haka football usutu bahai gijing lekai haduk kata-kata long away nagi briu ben kong ban ai ku play nga habang job pick up how arjar arpar bat ulaju ai mensim cucu yang ban yo kambun ya kiki ai barok karen Benzema ol keren gijing sisa ba Lionel Messi udan gijing lekai ke bakam kerpang ban ya Cristiano Alor kejing tep gol Messi uju yarap naga penta away mentep penyarap ikut ajing mud bagi nong lekai pedang samla kide ban pe company bahaya Lionel Messi lagi kuat ban long kinong lekai batibit pa karen Benzema olah keren penkut bagi gol ki job ya kejing lekai ke job ik trofi jom ikan hun Messi ulah le yakine paro nakaliang ukaren Benzema oleh yo lekai lang bat Cristiano Ronaldo haka klub Real Madrid baru join no klub Al Ittihad harus nem arjarat palai bat oleh yo tep lai pupranggol naki Henry Pusami badan bat oleh rapik Al Ittihad ban job ke Saudi Pro League pada King Cup bat baro oleh yo kur Arab Santliki Trophy haka jing lekai jong parlok sa komen lada pisau tenat pat pimso tenat rukum jo ngin sekendo away pat ke video Kulay Shibun.